Oh, jual setrek. Kayaknya iya jual ke video ya nu setrek. Mantap ya. Mantap. Nah, itu kalau dibongkaran atuh kumaha itu teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan sahobi. Selamat sore para suhu. Mancing lagi nih, pemula lagi mancing nih, mancing di tempat yang kemarin tempat viral nih, Karadak Pargom Jatiluhur. Sekarang ke bagian pojok nih, sayap kanan. Kemarin di sayap kiri. Saya mancing di sini berdua sama Bapak di mana? Di Cikampek. Cikampek tuh si namejol di mana Purwakarta. Oke, kita lanjut ya guys ya. Bagi yang sudah like, komen dan subscribe saya ucapkan terima kasih banyak ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut nih, jam 5, ada jam 5 lah. Baru 2 ekor guys tuh tadi. Serangan sore. Mari kita lanjut ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ngalalisan guys. Duh, alhamdulillah ya. Mana? Oh, kenapa? Jadi sana guys. Oh, ayah. Kajak. Lah, modal Strike apa? ayang ke diedit. Bisa ada. Oh iya. Ayah tingan kayak gerak ke. Oh iya, aja di orang di itu benar 20 kilo ini. Bisa saja ya Bob Marley. Nyawa. Iya kan kena ya. Lapheula sekarang. Ya kena itu guys. Mana golongan anak iya. Aya deui. Anu biar dipecatkeun. Oh ya kena. Iya. Kayak mah kuarai kadut atuh tuh. Aing geus aya mah. Kuarai kadut. Mana? Ish, naik pagi ngabret gitu itu. Tahu apa kau? Ngabret guys. Iya meren. Ludahar waktu itu. Ada bau. Kurang mantap. Dah gede temu euy. Naon eta? Dagingan. Temun lian di warteg naon ieu nu dadak. Ludahar lauk teh guys. Baru terpotong 2 segala itu mah. Kini ke gudang ria. Beraku onam tuh benang sekarang lepas naik. Kemana jauh? Kemana jauh? Ini mau ke ilegal. Inilah ilegal.
Awang tuh. Tapi Cepat kali lempang sana. Dah datar. Lain cuaca ke pemberian lain. Raku ngas gitu mah. Tebenang. Oh, aing. Kurang teh seling teh. Mocel guys. Dipecat kena. Betnya ngigir ka kaler kan dipecat. Asia nih. Hese anjir mocel guys. Ada. Ini geus ngagerebeg. Oi. Mocel, oi. Itu gerak tuh benang. Jumput itu. Kepangi boolna. Duh, newel guys. Benang ya bari ieu ya mah. Pipi. Benang ya mah pipina guys. Aku set benang. Nyodan wae gawe teh. Kieu pengen guys. Benang ya. Lah. Benang wae. Patong gini. Ini kolong enak guys. Bila kita kolong ini.
Ini digantian. Kabur kan itu guys. Aduh, iya. Jangan melit kau. Ada badak. Wah, ini ceplok daripada melit. Oh, Assalamualaikum. Salam. Si putih guys, paingan. hah? Wah, ada badak guys ya. Halo, Albino. naon? Sorangan. Oh, batu mah. Di Siap. Alhamdulillah. Ayah. Aduh, aing kali di Batak kian pegat. Euy. Euy teh di Batak kagulung enggak es. Ah. Aya enggak es, aya. Menang. Wah, beuki we ningali nataran mah. Teu nyaho karek nataran. kenyawa kakak. Beuki we euy $8. Lepak dolar aja. Tingali, itu tingali nataran. Nyaho karek nyangut. Gila. Gua lepak dolar teh ya. Ngantri. Heeh. Ajakan. Ih. Oh, sama. Kena perahu. Aduh, emang nila iya, emang nila ilegal. Berem. Sudah sore ini guys, sudah jam 4 kurang. Pool tuh yang mancing pool. Rakit viral terada baleuy hari ini mah guys. Cek seneng menang sebar ekor. Lumayan guys. Lumayan aya sekalian ngagoreng mah guys lah. Oke guys, kita akhiri dulu mancingnya ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama si bapak yang kemarin tuh mau ngapus. Baru datang sana guys dari Bandung. Wih, tah lapak ya guys barusan teh. Tuh, tapi ya arayaan, sarua arayaan.